Ichilut anklu umil, tikuts okol uhum at ani. Wayo, tani chambel shimbal ichle ejo chenil tu behile caja, kinshish mukuital, chen ikiliwu ik upekle shiwobo, ushushuble iko, beshan uchichi yanki le masobo, hachbeyu yuchulo, usahkil make, uhokol kishmauk ati, ubehile cajo, yetelutukul kahnalobe, chup yetelutsikbali hasah olob, hebishle wayobo, awima utsikbalilwa, awima bishu chikbes kubao, bishu sutulo baalcheil, wauhelpah uwinki la le masho kubeti kubao beyo, ya bishkaholani, tumentulakal kahobe, yan kutsikbaltali, yan uyumilo betik, yanetz okukanik malo, yan shane tanu binu kambal, kosh uyik bash kutsikbaltikton le kahnaloba. Incaba José Aurelio Cobamay, Inta San José Oriente. Tiene un pet igual betal de San José Esco, ancha un tu no chcol el bine, cachcusut kubade, wakshi de timin de pek, ya cach kehelasi balche piclusut kuba. Chembash bine ancha un tu no chmake, ka bin tuila en utul nushi miste kabu pecheo, ka tu hosut omne ka tu onabing. Le tus onen nushi mismo tiu kabu pe ukul nushi pitch bim, hastiku hok omenetiku. Cosa que usasa ba yashkin katene. Ka ilabe eskol de no chkole hat homt ondabu uyoko ancha ukata yubal tu menu like tilobe bish uchik ti wa diantush bini wa lubu tu beta wa bash tu beta matu ya ik bin bash ushti halika oeta bash onde ichlete yoklel de kabecheo ka oheta utushi nushi mis kuya que nochma ko sansa malvin tiku una kalbin en mi ataclas le 12 akabinetiku una kalbin le nushi mis no distance mate akabe hashtiku uhasku yo le mehem para lobno to ya le nochma ko eskolite nochkole kusut kubade mi sobo khela helas bale beo chema helteka oheta bo eskolite noch kolelo Bishawik uhaik-alil utanil kakahal ichiltulaka le basho kutsikbaltalo, unohbalile le tia maushulul utsikbaltal tipalal, tial mautubul wa usatal. Ichilut anklumil, tikutsokol humatani, kun hatsik balog betan tu menukala chilulumil Yucatán, yola lumolay lopse de culta, con aculta, ichilunomeyahil tialukalanta lukasa hil Yucatán.